Тарасу шаровар материал. Для меня, как организатор мероприятия, очень важно, чтобы контент, который доносится со сцены, он будет действительно качественным. То есть есть множество проектов, которые сейчас очень бурно развиваются. То есть в том числе проекты, которые мы развивали вместе с нашей большой командой, это проекты бизнес-молодость, тренинги Сергея Зимова, возможно, слышали, проекты Спарта с Антоном Бритвой. Все эти проекты направлены на личный рост человека, и люди всегда благодарны бывают тем людям, которые эти мероприятия организуют, и тем спикерам, которые продвигают те или иные знания. Benim için bu iş bir kızıklı. Stüdyen bulgan şartlar bir kızık uçrashuvlar uyushtirgan qiziq kishilar bilan, boshqa kishilar bilan, boyli kishilar bilan bir qiziq bo'lgan o'rni o'rnagini o'zimga ham kishilarni shu o'rnakka yaratgan, shu ishga yaratgan. Shunga ko'ra bugungi kunga men oy sayin uyushtiram turli qiziq sharalar. Bu sharalar bek qiziq va kishilarga, chunki bu sharalar uchun kishiga kerakli o'qishlarga, kerakli yozuvlarga universitetda qilgan экзаменlar berish kerak tugul. Kishi kela uchrashuvga ham yana qiziq bo'lgan tema bo'yicha, o'zining yuz bo'yicha, o'zining ishi bo'yicha bo'lgan temalarni ko'proq biladi. Shunga ko'ra bu sharalar Ay sayın boşlayı ötkürəşəksiniz. Hali şulay kelib chiqadi. Oy sayin biz ishtirabız bir qiziq sharalar uchrashuv. Ana bugun endi shira kimni chaqirdiqsiz? Bugun biz chaqirdik Ales Timofeyev degan 20 yaşdaki yigit. Durustmi? 23 yoshlik yigit. 500 ga yaqin kishi kelgan edi bugün. Bugun 500 ga yaqin kishi keldi. Grant kazanadigan ham bek ko'p kishilar bugungi kunga qiziq fishkalar, qiziq bilimlar bizdan topdilar. Nasıl indi yöneliş boyunca? Indi yöneliş boyunca? Направление. Biznes işi boyunca yeni bilimler. Kimlerni chaqirga alga taban niyatda? Noyabrning o'rtalarida biz Moskvadan bir qiziq предпринимательный жинабыз. Onun ismi Надежда Копытина. Bek o'ng'ishli kishi, bek zo'r biznesi bor. Ham u o'zining biznesi boshqa kishilarni ilgatirgan. O'zining ishi bo'yicha kishilarni suqondirgan, kishilarga o'sha o'ng'ishga keltirishga tirishadi. Bek qiziq kishi, shunga ko'ra noyabrning o'rtalarida kutigiz yana shara bo'lishi aktivlar. Eduard, mana sen şulay yaş ishmakar deb aytırga bo'la. Qo'yan tobasың iğanachilar, sponsorlar shunday kishilarni chaqirga, Grand Hotel arendovaytirga ақша. Bu uchrashuvlardan uchrashuvlardan so'ng baribir to'g'ri shunday kishilar kimga qiziq тренерga Тирантен, углубленно, да? Углубленно, да, интересно, углубленное изучение. И шу Тирантен үйренуші кішілер арасында табыла шынды кішілер кімге қызық шу кішілерден оларға өрнек. Шу себеплі кіші өштіра уже тренингlar, мастер-классlar, коучинглар, кіші өзі Ушулай уже білгеш, ұшырашқаш, кішімен танышқаш, уже білі кім білен ұшырашқаш, кімден үйренішек, шуңа көре бұл ақшасын төлей, шу үйрену үшін. Чүнки әр білім имеет определенную ценность, да, то есть әр білім кішіге я ақша кетірі, я шалқы кетірі, я білімде мұшқа кетірі. Эдуард, міне инфобизнес білен қызықсынушы кішілер Татарстанда көп бұл қазанда? Var. Bilesiz bitinde internet sosyal şirketler aşağıdan şirketiz bugünkü kişiler değil mi? Есть sosyal şirketler şu an bir kişi bu şuralar ne bile. Neçə kişi yakınca? Son. Belki birer ilimin
100 000 кеше Bildi. шара турында белә, и һәм шул 100 000 кеше арасында бер 500 я 1000 кеше килә очрашуга. Бу нормальная статистика. Эш эзләүчеләр күп дигән нәтиҗәгә киләбез инде Татарстанда, Казанда. Мен икенче сорау бирәм. Кеше күбрәк эш эзләми, эзли үзенең яраткан һөнәрен, яраткан Эшмәкәр булырга тели инде, предприниматель булырга телим. Һәм шундый кешеләр күп. Әйе, көннән-көн алай